Ka program Jinghikai ba tayo lenter kumno ban kentiu ya ka sap shaki briu ki Shna ya ki Tiar da ka kti da ka ba pendan kamleng ba ki Siej ya ka bala tip kum ka executive course on bamboo handicrafts and utility products making hapo ka scheme raising and accelerating MSME performance ramp ya ka bala penlong da ka tenat commerce and industrial janga sarkar Meghalaya ha ka jinga trelang bat ka North East Cane and Bamboo Development Council ya ka ni ka program Jinghikai ba tayo la penlong ha NECBDC Byrnihat Assam ya ka bala yo ban sedang ha ka arpawai tarik yayong hajar arpusan bala yo ban penkut no menta kasngi san tarik jemang bat ha ka ni kasngi penkut na kalian kinong penyat kila penkut buram me ki arpulai ngut ki bala Pyndep ya ki Jinghikai ban Shna ya ki Shna ba pher kum ki pela ki kheu ki kriya bat ki wei da ka ba pendan kam tang da ki Siej ha ka ni kasngi penkut lawan ban sakilang da UMC Omi Ningshen IRSIT Managing Director NECBDC ha ka jing dan rengkat uba DM Sun Functional Manager DCIC Riboy District lembat ki wei ki officer na NECBDC bat na DCIC lembat ki arpulai ngut kinong sha Jinghikai ki balawan na ki wei ki district na jela Meghalaya habakran haga ni kasni UMC Omi Ningshen ula kitbok kidruang ya kinong Shna bat ula kenturu halor ka jingdan kam ban beteng ya kasab kumju ka jing start jing shampang bakila yo lengba kani ka training Byrnihat unas khangpa ya Byrnihat training da anio handicraft training o angas khangpa ya no skill ani kumana aru ndakpa skill ku yan Byrnihat angas skill pa skill ni kumat singa aru dungthang skill parang bang endunga jekai dong kita kwel wenani ndake kwel ko wenin ba basket hariani aru playground baktirang aru ba dungthang bosturang tharina kita matna nake na chna ya ko tharia aru tao aru nake dungthang basket jekai bostu dungchakani aru nake full pot aru dungthang ruan aru dungthang nake jakne khamlang ko chna skira aha ya nakapa bosturang ko chna ni ketal kepas khenio matninga nake muna angi experience ya no ka ano matnani kemekan sekiranya nam gepa sekiranya nga aru ya ko sekiranya ra mungsung gepa iya kwel ko thari gepa ni nga aru ni yang full basket aru tungthang leken full basket ko nga ya ko chira thari ha nake tungthang hari na kita yan kumatna aru wadeng ko tungthang mancha leken basket haria aru full basket aru leken dungthang dong chakane rang ko ona kita makna ro beauty rang ko dong chakane kita ri rang ni ko tharia aro naken lem set aro naken dungthang chakhana nang ba ko chirang ko yano skira na ta makna arian ketal kepa angli skira ane ketal kepa skira ane ra ya kwel wadeng ko kwel hari mangna wenani aro full pot aro chakane aru nakin dungthang bosturang ko dong chakane bajal chira ini rang ko hari ini yang skangpa uga ya khangai ya no skira ne kumangsenga nagi angni experience tara anga skangpa angni antang sanga sapane ko manna skang skira liba anga ya certificate kode ya skang angko ya Meghalaya government ne kita khangba balne hatuna matata hajugni khobet khamo tau gene ba hajugni khobet ponga khobet sauni ya 1 2 3 already kateng jonga dei batu darente pengawan apo Shillong kan basinte gawan hangne banwan training gawan apo dis na is kasihe pengawan hangne banwan training ya lade bantang ban petbit ya lade te gawan hangne ngayo sibun ijumertoy ba ai Jinghikai hangne no bangin Shna ya kini pisang hangne bat no bangin bit penbiang ya kini kerja hangne kalau sibut kajuan jonga hangne minta bangayo memang ketibit susu ya kerja di bangin Shna kalau gaji bento yang ni bawan hangne ba ini di sar hangne di Jinghikai bat ketibit yang ni ya kini kisitan di demi di bangin batu Shna hapot Shna ni kilong di desain di bacan mai kata pada tahu ngalong ngasih yo jemut
Khuborjylla de bangawan hang ne kita de kemen hiru kisayo alang ki jing Shna hang ne kisayo alang ko bayo him banga hang ne kini ki jing Shna hang ne am Shna kum ki shang to ki kriya balaso gunto bat Tidon sibun ki shang ki bangalang ya per shang mat Shna hang ne bat kalau ngajin to yang ni bangawan hang ne